دما خوش ببینرین هجا ایرو 21 سبات 2024 روزا چارچمی بویا رو گشتن هری سر جوهری بالکش ین دناوار روزه ده قومینه اما حول بدین شوره دناوانو چین تاویا روزه ده پیشکش بید. ببینرین هجا ایرو 21 سبات روزا زمان دایکی جهانیه به هزاران ماموستا او خواندکار لحریمین جدا ین باکور و روشتات سوریه روزا زمان دایکی به چالکی جه رنگ پیروز کردن. لباجار قامشلو ببونه یا روژا زمانی دایگی یا جیهانی زانینگه روژاوا و سازیا زمانی کردی پانیله که بخالین خوب شافتن و سیاست و پلان زمانی ارگانیزه کرنه. دو پانیل تکلداری زمانی دایگی ده نقاشین لسر پاراستن زمان و دورکتن جب شافتنی هاتن کرنه. لعمودی بصدان خواندکار ماموسته اندام سازین سویل تبلیم شاکوری و بریاد بستانان ارگانیزه کرین بونه. ریو بریاد بستانان بداخو یعنی که افروش پیروز کرو ماموسته گین دو غرا پاراستن از زمان ده شهید بونه ببیر آنینه. افروش دیرو کاوی و دیگره 1952 لالیکی دن دسته یا پرورده و فیر کرنه یا باجار حسکی شاهیه که لدبستانه فلک حواس یا باجیر لدار خسته. ده شاهیه ده کسی ناخوین دیار کرن کچروس که شورشا روژاوا دست بیکا و جاندن آزمانی کردی بو او بسای شهیدان و شروانان ام فیری زمانی خوابونه. فیربونا بزمانی کردی دست کفتی یکی شورشیه. ریوبریا دبستانان آنافچی ها دربسیه دو شاهی لدبستانان شهیده روزا جودی او پرور زیلان لدار خسته. بصدان خوندکار ماموسته و اندامین دستی ها پرورده و فیر کرنی اکانتونا جزیره تبلی شاهیان بونه. لنافچی تربسپیه ریوبریا دبستانان و سازیا زمانی کردی شاهیک لدار خسته. ده شاهیه ده خوندکار ماموسته اندامین سازین سویل و شینی حاضر بونه. لنافچی تل حمیسی جین ناونزا پرورده شاهیک لدار خسته. لباجار کوبانی آکانتون افراطی دستی پرورده و فیر کرنه دا خویانیک ببونه یا روژا زمانی جیهانی ده. ده سال 1909 نهانده جالی یونس که و هاتیارک هاندن. دا خویانی دا بالکشاندن لسر خطرین سیاست ترگی نکول هرمین داگرگری تینمشاندنه. دستی را گهاند کو آمده گه لهمبری وان سیاستان بسکنه و فیربونا بزمانی دایگه پیش بخه. پیشکتنا زمان گلکی ج پاراستنا ویت زمان کردی ج به سالان دناوا پنجین قرکرنی دبو تبیوی که ج دکاری بو به رولا دایکان به پاراستن لروجاوی کردستانی زاروکین کو پشت شورش روجاوی ج دایک بونه به زمان که ساده ی دایکا خو داخون و دخوینن. زمانی ما هبونامه ام زمانی خود نویسین آخون. زمانی هبونامه ام زمانی خود حزدکن. بله، اون زاروکین لروجاوی کردستانی نه. اف زاروک به زمانی دایگا خو به کردی مزنده بن. زاروکین کو پشتی شورش روجاوی کردستانی جدایک بونه گوتن لفو تفگراوان تیپ و هفوکین وان همو به کردی نه. لورا شورش روجاوا وکه شورش زمان جیده پینا سکرن. یک جوان گلاجی گلین کردن روز زمان اسلوای همو گلین کردستان پیروز کم یک کرد ام دو دست بکه داد بیجن کو زمانی مای کردیم
بو جه گفخوشی گلین کرد را کو گلک دبستان و زانینگه ما بزمان کردی هاتنه وکرن او گلک خوندکار جی بزمان خوی کردی فرد بن او برین هاجی گلک نتوان خواست کو زمان ما دایی که تونه بکه لگلی من یک کرد گلک بشکتن و پیز خواجی زمان خو هرتم دنوا بشخستنه ده چه کرنه وەکە مامۆستەیەکێ بێک و ڕاوەستە هەڤۆکێن داگرتی دنویسە ئەو ji ئەنجاما کەدا bi salan a parastina zimanê dayîkê tê pêşketina zimanê gelekî ji parastina wê tê zimanê kurdî jî bi salana di nava pencên qirkirinê de bû tevî vê yekê jî dikaribû bi rola dayîkan bêparastin Zbê roja zimanê dayîkê pîroz dikim kêfxweşê zimanê xwe biştexilên û zarokê me jî zimanê dayîka biştexilê Em dixwazin ku zarokê me li camiya li debera bi zimanê Kurdî biştexilin kêfa me tê ser zimanê me biştexilê û em minêkarin yanî ku derî zimanê me ji hemû tişta hebe. Zarokê me wa berin medresê Kurdî de dirin medresê Kurdî. Li Rojavayê Kurdistanê dibistan, peymangeh, akademî û zanîngeh hemû bi Kurdî ne. Dîrok û erdîngariya Kurdistanê tev bi zimanê dayîka xwe dixwînin. Bi boneya 21 Sibatê Roja Cîhanî ya zimanê dayîkê, xwendekarên li dibistanan kêfxweşiya xwe bi van gotinên Kurdî tînin ziman. Roja Cîhanî ya zimanê dayîkê ez li hemû kesan pîroz dikim. Bi zimanê xwe de axivin, dinivîsînin. Em bihêvînin ku zimanê me di pêşerojê de pêştir bikeve. Em çanda xwe bi zimanê Kurdî pêş dixin û em dîroka xwe bi zimanê Kurdî pêş dixin û dîroka me nû zimanê Kurdî gelek mesela gelek branşan jî em pê dixwînin û dinivîsînin. Gelê Kurd ji bo pêşxistin û parastina zimanê xwe bi salana têkoşiyan he. Li Rojhilatê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê bi sedan kesên bi Kurdî axivîne û wane dane di zindanan de ne. Bi kesên wiha ev ziman hate parastin û giha vê astê. Li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye jî bi boneya roja zimanê dayîkê çalakî û xwepêşandan hatin li darxistin. Di çalakiyan de hate xwestin ku statuya zimanê Kurdî bê qebûlkirin û Kurdî bibe zimanê fermî û perwerdeyê. Li gelek bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye roja zimanê dayîkê ya cîhanê bi xwepêşandanan hat pêşwazîkirin. Di xwepêşandanan de bi daxuyaneke hevpar hat xwestin Kurdî bibe zimanê fermî yê perwerdeyê. Rêxistina Dem Partiya Rihayê li pêşiya avahiya xwe ya navçeya Xelîliyê daxuyanî da û bertek nîşanî polîtikayên zext û tunehesibandinê yên ser zimanê Kurdî da. Li gelê cîhanê pîroz be ziman dewlemendî Li Êlihê jî bi pêşengiya arî derê meşeke girseyî hat eldarxistin. Di çalakiyê de bang her kesî hate kirin ku di her qada jiyanê de ji bo zimanê Kurdî berpirsiyartiyê li xwe bigirin. Komeleya lêkolînên çand û ziman ya botanê botan der a Sêrtê jî bi vê boneyê li hev kombûn. Li vir jî hate diyarkirin dem dema zimanê Kurdî ye û zimanê me rûmeta me ye. 21 Sibatê roja zimanê dayîkê ya cîhanî bi bingeha xwe de bi armanca parastin û wekeliya hemû zimanan. Rêxistina Dem Partiya Colemêrgê û navçeya Geverê jî bi tevlîbûna gelek kesan daxuyanîdan û gotin divê her kes li her derê bi zimanê Kurdî bijî. Çapemane roya güçlüna. Gelemeye ejo azadîxwaz. Li Mêrdînê jî bi boneya rojê bang her kesî hate kirin ku xwedî li Kurdî derkevin. Ev der jî navçeya Cizîr a Şêrnexê ye. Jin bi kincên xwe yên Kurdî tev li daxuyaniya ji bo giringiya rojê bûn.
Di daxuyanê de hate gotin yên Kurdî nas nekin, Kurd jî wan nas nakin. Heta qedexeyal ser zimanê Kurdî bi dawî dibe, em ê têkoşîna xwe berdewam bikin. Piştî daxuyanî û axaftinan çalakî bi gerandina gobendê bi dawî bû. Her wihal bajarên Tirkiye, Stenbol, Enqereyê jî sazî û rêxistinan daxuyaniyan daxwaza rakirina astengiyên li ber perwerdeya bi zimanê dayîkê kirin. İnkar, baskı ve asimilasyon politikaları uygulanmıştır. Çok dilli yaşamı ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Ji bo azadiya fîzîkê ya rêbera pengava komkirina îmzayan dewam dike li gund navçe bajar û bajarokên herîmê komîteyên komkirina îmzayan îmzayan didomînin şeniyên ku îmzayên xwe dan jî gotin ji bo azadiya rêber apo çi bikeve ser milê me em ê bikin. Bi vî awayî komîteyên komkirina îmzayan karê xwe yê komkirina îmzayan ji bo azadiya fîzîkî ya rêber apo li taxên Qamişloyê di roja siyan de domand. Di roja sêyemîn de îmze li 6 tax û 2 bajarokan hatin komkirin. Di roja duyan de li navçeya Tirbespiyê jî dayîkên aşîtiyê îmzedan. Komkirina îmzeyan bi coş li çil axajî dewam kir. Şeniyan destnîşan kirin ku îmze berdêleke biçûk al hember têkoşîna rêbera poye divê tevahî pêkhateyên herêmê beşdarî pêngavê bibin. Li navçew gundewarên Hesekê jî komîteyên komkirina îmzeyan xebatên xwe dewam kirin. Şeniyên ku îmzeyên xwe dan wiha gotin. Li ser bingeha fikrên rêbera po em niha Kurd, Ereb, Suryan û Aşûr li vir dijîn. Ji ber wê ji bo azadiya rêberê xwe çijme bê xwestin em amade ne pêk bînin. Ev der jî navçeya Holê bû. Li vir jî sê rojin bê navber îmze têne komkirin. Her wiha li tebqayê jî xebatên komkirina îmzeyan li taxên yekemîn, duyemîn û taxa Knîsê hatin destpêkirin. Wekî roja yekemîn şenî bi awayekî girseyî beşdarî pêngavê bûn û îmzeyên xwe dan. Endamê Komîteya Rêvebera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Duran Kalkan têkildarî tecrîda li dijî rêber apo komploya navnetwê çalakiyên gelê Kurd û dostên xwe nerxandin kir. Duran Kalkan diyar kir ku Kurdan û dostên xwe bi çalakiyan bi têkoşîna xwe pêngava ji bo azadiya derbasî qonaxeke duyemîn kirine siyaseta qirkirinê êdî nikare bigihê ji armanca xwe pêngava azadiyê bo bersiva herî xurt a li dijî komplogeran. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan tevlî bernameye taybet a medya haberê bû. Duran Kalkan da zanî ku pergala İmraliyê û siyaseta qirkirina gelê Kurd li dinyayê pergalên bê mînak ên êrişê ne û ev nirxandin kir. Hemû derfet û firsendan dikin yek û dixwazin Kurdan qir bikin. Di 25 salên dawîn de pergala serdest siyaseta xwe ya qirkirinê bi pergala İmraliyê re didomîne. 25 salin ev qirkirin li İmraliyê li ser rêber apo tê meşandin. Dixwazin encamek bi dest bixin. Têkoşîna li dijî pergala qirkirinê jî Duran Kalkan berxwedana İmraliyê mînak da û ev tiştanî ziman. Berxwedana rêber apo ya li dijî qirkirinê mirov serwextê vê siyasetê dike. Rêber apo nîşan da ku şert û mer çi qas dijwar dibin bila bibin lê pêngavên şoreşkerî dikarin bênavêtin. Duran Kalkan çalakiyê li dijî komploya 15 Sibatê û meşa li Kolnê jî nirxand û got. Li her derê cihanê li hemû beşên welat komploger hatin roreşkirin. Bê milyonan kes tevlî çalakiyê bûn. Li derve li zindanê li welat li her derê çalakî hebûn. Bê milyonan kesê ragihand ku ew bi mejî û dilê xwe bi rêbera porene. Li Kolnê meşeke dîrokî hat li derxistin. Peyama xwe jî zelal bû.
Gotin dema komployê Ewropa şaşiyeke mezin kiriye. Divê lêborîna xwe bixwaze û xwe rast bike. Doran Kalkan diyar kir ku gelê Kurd bi têkoşîna xwe destnîşan kiriye ku ji xeynî azadiyê tu jiyaneke din nas nake. Siyaseta qirkirinê êdî nikare bigije armanca xwe. Bi xwe pêşandanên lê dijî komployê mirov dikare bibêje pengava azadiyê derbasê qonaxa duyem bû. Pengava azadiyê bû bersiveherê xurt ale dijî komplogeran. Delegasyona navnetûyê ya li dijî tecrîdê ku do hate Stenbolê serdana xwe pêk anî ev serdan dawam kirin şandeya ku do serdana parêzerên rêber Apo kirî îro li gel çalakgerên nobeta edaletê bûn. Çalakvanan ji ber serdananê spasiya endamên şandeyê kir û têkildarî çalakiya xwe ji agahî dan endamên şandeyên jî balk şandin li ser bandora çalakiyê ya li ser wan kirî û diyar kirin wê piştavaniya xwe ya bi nobetê re bidomînin. Şandeya delegasyona navnetewî ya ji pirsgirêka Kurd re çareserî û dijî tecrîdê di roja duyemîn de serdanên xwe didomîne. Şande duh çû serdana Büroya Hiqûqiya Sed Salê Komeleya Mafê Mirovan û Dem Partiyê. Endamên şandeyê îro jî serdana çalakerên nobeta edaletê kirin. Hevberdevkên karên derveyê Dem Partiyê Ebru Günay û Berdan Öztürk jî şandeyê rebûn. Şandey pêşmalkên binivîsa tecrîd Sucêl dijî mirovahiyê elxwe kirin û bi xizmên girtiyan re hevdîtin kirin. Çalakvanan ji ber serdanê spasiya endamên şandeyê kirin û têkildarê çalakiya xwe agahî dan. Her wiha dan zanî ku armanca wan azadiya fîzîkî Abdullah Öcalan û rakirina tecrîdê ye gotin heta daxwazê wan pêk tên jî dê çalakiya xwe berdewam bikin. Di heman demê de çalakvanan têkildarî polîtîkayên dijî girtiyên siyasî yên li girtîgehan tê meşandin jî agahî parvekirin. Di dema serdanê de car bi car keliyên hestiyar hatin jîn. Di dema serdanê de endamên şandeyê ji balk şandin ser bandora çalakiya li ser wan kirî û diyar kirin wê piştgiriya xwe ya bi nobetê re berdewam bikin. Ji ber vê yekê jî wek saziyê xwe yekê sibatê hetanî 15 sibatê. Piştî hevdîtinê delegasyona navnetewî têkildarî hevdîtinê xwe yê li bajêr civîna çepemeniyê darxist. Delegasyonê ji CPT'yê xwest ku derbarê dosyayê ku parêzerên rêber Apo pêşkêşî wan kirine de demildest ber sivekê bidin. Şandeke ji Kumar Qirgizistanê bi serokatiya nûnerên Wezareta Karê Derve ya Qirgizistanê Bakit Kadyrov serdana Bakur û Rojdatê Sûriyeyê kir. Şandeyê 72 zarok û 27 jinên malbatên çeteyên Daişî ji rêveberiya Xweser wergirt. Şande ji aliyê dayreya têkliyên derve ya rêveberiya Xweseriya Bakur û Rojdatê Sûriyeyê ve hate pêşwazî kirin. Di civînê de Rûbel Baho axivî û balkişan li ser êrişên dewleta Tirkiyeyan li ser herêmê ku ev êriş têkoşîna li dijî çeteyên Daişê qez dike û rê li ber zindîkirina wan vedike. Rûbel de zanîn ku dewleta Tirkî binesaziya herêmê dike armanc û wêran dike da ku gel bide koçber kirin ev yek jê li ber bêdengiya civata navdewletî pêk tê. Nûnerê Wezareta Derve ya Qirgizistanê Bakit Kadyrov jî diyar kir ku Komara Qirgizistanê têkoşîna rêveberiya Xweser û hêzên Qesedê a li dijî çeteyên Daişê baş dizane. Her wiha Kadyrov rêveberiya Xweser û Qesedê li ser vegerandina malbatên Daişî yên biyanî li welatên wan spas kir. Şandeyê li gurî belgeyeke fermî 72 zarok û 27 jin ji malbatên çeteyên Daişî yên Qirgizistanê wergirt. Destiya jîngehê ya rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakur û Rojdatê Sûriyê ji bo amedekariya avakirina Meclisa Jîngehê ya Herêma Bakur û Rojdatê Sûriyê civînek li darxist. Di civînê de hevserokatiyên desteyên jîngehê yên kantonên herêmên Bakur û Rojdatê Sûriyê peşdar bûn. Di civînê de rêbas û mekanîzmeya avakirina Meclisa Jîngehê hate nîqaşkirin. Her wiha 5 endam ji bo amedekirina reşnivîsa qanûna xebata Meclisa Jîngehê erk û sazmaniya wê hatin erkdarkirin. Divê reşnivîsê de di navbera mehekê de were amadekirin, pêşkêşî Meclisa Geran a Demokratîk were kirin da ku piştre li ser erê bikin. Doşî Meclisa Geran ya Demokratîk, Meclisa Qanûna Dadgeha Hevpeymana Civakiya ku ji 6 beşan pêk tê erê kiribû.
خلک کانتونا رقای جنازه شروان قصد الحمود الکردی او غرق او سوزا شپاندنا ریچا شهیدان حتی سرکفتنی هاتا داین. شروان قصد علی حمود الکردی کو ده انجام قریزا دل ده شهید بو. خلک رقای اندامین سازین سیویل او لشکری لگورستان شهیدان آگوند حکومی کمبون. ده مراسمی ده شروان مجلس لشکری رقای محمود الخلف آخوی و گوت فرمانداری شهید بعد الهوا ناچن امی حتی پاکش کرنا خاکش تروری لبرخوا بدن. ده داوی ده وسیقه شهید علی حمود الکردی هاتا خواندن او رادستی مالباتی هاتا کرن. هر بها لحلب او کامپا سردم آشه بایه مراسمین سرساخین جبو مالباتین شهیدان هبوم. ایروژی جمالباتین جانگورین آزادی را سرساخی هات خواستنه. مجلس مالبات شهيدة يا تاخن حلبي كوني سرساغي جبو مالبات شهيد باكورا عفرين ودان بدهان شينين تاخن شيخ مقصود واشرفيه نونرين سازين سبيل بارتين سياسي يكينين باراستنا قلو هزين آسايشي بگرسي بري خدانا بن كون ولكيلكا مالبات سكنين لبن كوني سرساغي كسين آخبين بالكشاندن سرمزناهي الشهيدان سروقاتيه هفبشا مجلس الشهيد روبار قامشلو سليمان عارف جي تقاس كركو قلك شربانان دريا آزادي و كردستاني دا جاني خفدا كرن قال مني قهرمان ولاتي مني بندست ان نجنم آزاديه استمال وناكم ريا راست شهيد باكور جان خاجي جبو آزاديه قل خا ولاتي خدا خالي الشهيد باكور و دايكا شهيد جي بحثا فداكارين شهيدان كرن وصوزا دوماندنا رياواندان هدي يا خيال هدي وعلى عفرين الغالية ومقبرة الشهداء خلينا نعدي احنا رجالك او جلال جوهرية ويبكي وابدي واتعيش فرسان ما نقبل معتدي لكامبا سردما الشهباجي مراسم سرساغي شبو الشهيد الشيلان عفرين او شورش عفرين بيكهات مراسم سرساغی به بشداربونا کوچبرین عفرینی تبی سازی نریو بریا خوزر بیکهات. لسرناوی مجلس مالباطن شهیدان خلیل عیسو و لسرناوی مجلس نافچیات لرفعته رجاح العلی آخوینه. فالجي خالم دناي صناتيه قطبكن جبار إنسان لساري عردال جيام بكي نبيل ورقشن ريهاوال الشهيد شيلان كو جهري ما جزيري بري خضاب الشه باجي آخذي بجوش ومورال كتك عفرينيات جوان ببيه خيطة لجاني دبو برای شهید شیلان سوزا دوامی آتی کشناری شهیدان دا او سترانک دیاری مالبات خاکره. برای شهید شیلان از اطلاع شیلان را بکن و برای دوی و هزار هاوالن داول شیلان هنه و اطلاع شهید شیلان را بکنه. ریا مپرد ریشن دشمن لدویا هدیه باردوهات هموله دبان یکی جوان کن بو او هوالا شیلان بو هیزن آسایش جبو پیشگرتنا هولدانین که حریم و گوهر ناوندا بازرگانی ماده نارکوتیک تفگیر خواه زیده کریه دوی چارچوبه ده آسایش پشتی شپاندنا ده نابراریان قامش دو حسه که ده دو آجوکرین سهرجا سوتمنیه که 200,000 حبین کپتاگونه پیره بون گرتن. پشتی آگهی و شپاندن هیزن آسایش هفته سباتی لدجی دو سهرجین سوتمنیه که مادین هجبر لناو بون کمین اگدانی. ناوندار آگاندن آسایش دیارکر که پشتی آگاهی و شپاندن هیزن وان یا بالدار اپراسیون پیک هاتیه. ده انجام ده دو آجوکارین سارجی و بوان ره
200,000 hebên kaptagon hatine desteserkirin. Asayişê di daxuyaniya nivîskî el ser mijarê dayî de wiha got. Hêsên me ji ber her demê bêtir erka xwe ya têkbirina her cure qaçaxçî, bazirganî, belavkirina hişbirê pêkînin. Ev yek jî bi armanca pêkanîna civakeke ewle û bêyî narkotîk pêktê. بلی نوانده راگاندن و چاپمنی هپگی ناسنامه گریله که کد اپراسیون شورشگری یا شهید دوغاویان ده شهید بو اشکره که رو گد هفری مشروان نشانی دوست و دجمنان داکو تا ارتشه که داگرکر نکاره خوال بر هیسا گریلا بگیره. هپگی ناسنامه گریلای کد اپراسیون شورشگری یا شهید دوغاویان ده شهید بو اشکره کر. گریلایان حبده سبات لزاپی به اپراسیونی بسر بارگه ارتش ترک آداگر کرده گرته بون. ده انجام دهجی بارگه تمامی حتبو شوتاندن و 37 داگرکر حتبون کشتن. ناوند راگهاندن چاپمنی هپگی راگهاند گریلا شروان وارتوجی که حتی داوی شهر کر شهید بویه او هاگوت. اولاد هجای گلمه روجلات کردستان هفری شروان وکه جوانکی کرد یک و دلی ویجبو آزادی لیده ده تبلی نوارفین گریلا بو. جبو دوز آزادی گلمه بکینه سرکفتنه هر وظیفه خواه به بریارداری خسته پراتیکه. لزاپی که جه داوی وظیفه آوی بو هفری مشروان به روح فدایی آپوجی تبلی اپراسیون شورشگری یا شهید دوغا بیان بو. شواز فتح و جسارت خواه بلند ده کسیت خواه ده کریک و به پروفیسیونلی به سر دجمنده چو. هفری مشروان نشانی دوست و دجمن دا کو که ارتشه که داگرکر نکاره خلبر هزا گریلا آخوادی روح آپوجی فدایی بگره. هپگی دیار کر گریلا شروان ناو خود دیروکا تکوشنا وان ده دان بیساندن و گوت ده سری ده مالباتا هجا امش همو گل روجلات کردستانی ولات پاریس و گل کردستانی را سرساقی دخوازن. آگاهین دربار ناسنامه گریلای شهید بویرنگیه. عادل علی مرادی بناسناو شروان وارتو لجوان روج دایک بویه 17 سباتا 2024 لزاپی شهید بو. ارتش اسرائیل جاره کردن ایریش سوریه کرد انجام دو ایریشین لسر پایتخت سوریه شامی ده 3 کس هاتن کشتن. شام جاره کردن بو آرمانجا موشکین اسرائیلی و صبح اسرائیلی موشکان ایریشی پایتخت سوری شامی کرد. ناوندا چاودری آمافی مروبانا سوریه راگهاند که ایریشاله دجی آواهی کی شینیان لطاخا کفرسوسا یا الباجر پیک هاتیا. هرمان ناوبهوری مالین سیاست مدار و کسایتین پایا بلندین ایرانی لهنه. دیریشه ده 3 کس هاتنه کشتنه. 2 جوان نج سورینه. هروها گله که بریندارهنه و روشاهنه که جوان گرانه. پیشدی ساعت نیورو جارکی دن به همان رنگی اسرائیلی ایریشی شامی کرنه. نقطه این چک دارن ایرانین لباشو روژاوای شامی هاتنه بمباران کرنه. هاتانها درباره و ایریشه ده تو آگاهی نه هاتیه پارو کرنه. لالیه دن جالو زیادن آورا چک دارن ایرانی و کوالسیونان ناو نتوی زیده دبا. چادری سوری دیار کرکو ده ساعت الصبح ده بالافرین شریین ناس ایریشی نقطه این چک دارن ایرانیین لدر دورا دیرا زوری کرنه. لباجار بو کمالی دیرا زوری جی بالافرکی بیم رو و ایریشی جب خانه یا چک دارن ایرانی کرنه. حتی حال سر هر دو ایریشان تو آگاهی نه هاتنه بدست خستنه. تیگوتنه او ایریش شعالی امریکا و کوالسیونان ناو نتوی پیک هاتنه. هروها لآلی باشور دیرازوریت ایریشکی نازده نقطه که چک دارن ایرانی هات آرمانچ کرنه. ده انجامی ده
بهتری ده چکدارین ایرانی گینه نش ناسنامه سورینه بریندار بونه. بله بینرین هجوم لبردگیشین داوی بلتنا خویا داوی روشوی دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندن آخر خوشیده ارشاد بختار.